You sure you want to invite him? Yeah, let's do it. Yo, what's up, everyone? Choco cinnamon. Lepo pozdravljeni, dolgo je že od zadnjega vloga. Grem proti Ljubljani. Ekipa Ferrutija me je povabila na event. Zdaj smo dobili kamionac prijeda. Hvala Bogu, imamo dobro muziko. Vse stoji, voznica stoji, regionalna stoji. Parking mi je uspelo najti, zamujam približno 15-20 minut. A se svi smo v redu tam zadnji? Ja, the best. Dobrodošli. Prva novost, nova geografična podoba. Druga sprememba, spremenili smo dizajn vrečk. Še ena novost. Hello, everyone. What's your opinion on coffee? Oh, come on. We're not supposed to talk about coffee here. Let's just say, I'm not a big fan. Heh heh. You sure you want to invite him? Yeah, let's do it. Yo, what's up, everyone? Choco cinnamon. Damn, it feels good to be here. And I think it's time that you both meet your little sister. Everyone, please welcome Calm Ruti. What the hell is that pink thing? Okay, come on, be nice. I'm Calm Ruti, the calm, grounding soul of the Ruti family. Grega, danes smo spoznali vaš nov izdelek. Kaj nam lahko poveš od izdelka? Torej za napitek Calm Ruti, jaz mislim, da je en prvi taki napitkov v Evropi, zagotovo v Sloveniji. V teh 10 dnevih sem testiral izdelek Calm Ruti.